like us or become like us is over. And that's what the Americans cannot understand. Even it's looking weak, but the point is facing. سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما تكونوا سناك تكونوا وتر من يوتيو كم وتر نعنا بكل مداي كمهرنا كنكحنا حبريتا كبنا نمزاي كندالوك حجزنا زغل كم قله سب كم حبره سب كم هاجر نحسب دما حجزنا زغل يزبل كوت حسته هذا زغرب نايلو من ريا رستي ازي اقداسي ابزوان زدما نمزاي كنت متكلنا ابقنياتني حدش عمد بمسمخان دما فلو يقول حتى خنقبرو لزقبان فلو يرديت كلونا زقباني لزغرب كوي كون بارزا فيديو زيا بزح أكداس ويكا interesting زخونة حبريتها كلوايو نسودما هجراتنا عالم بفلاي دما هجراتنا أفريقيا كما يجرن كابت محلخاتات ناي نقدي ناي بيزنس ناي عبيت زخول فنزو لكونتات بخميك فتحوي فتنالوا عالمنا دما كما عينت مكيار تقبر الله كنرينا زا فيديو زيا بزح أكداس زخونة تحستو ليتس عجز اللون كنرينا لا يقبروا سبورت تقبروا عقل تغييركم ناي كينيا بريزيدنت زغبرو اب هندي كومونس كالوت هاجرات زغبرو خنرينا يو اي اي امارات زغبرو زلو سعوديه زغبرو زلو كالوت هاجرات سفلالي ابنتات ناي تنزانيا زغبرو كالوت هاجرات افريقيا ناي نيجيريا استفلالي حبريتات نابكم خيدي عقل غيركم سمعوا is going to be very interesting. Let's start now. لايك مكبار سبورت مكبار محتاجه اليوني. The dollar is facing a revolt. The world knows it as the king of currencies, but the dominance of the dollar is now under threat. More and more countries are looking for alternatives, and China's yuan is emerging as a clear challenger. Beijing is pursuing a string of deals. The latest one is with Brazil. Brazil and China are ditching the dollar. From now on, they'll use their own. أمريكا سوبر باور يا ويكنا علم حيالي كتبها الكلا بزحات وارسل زلوا ويقلي يكون حدا كابتي بزح سب ميديا كزاربولو زي دل وراي لو يوم دما نخيل تمستير نخيف تباهيليو زبس حسب نخيفلتو اتزحيه لي اصوارنا امريكا دولاري كينو تزلوا اصوارن حاتينن اتزبرتعي اصوارنا امريكا دولاريو اتقطباون فاينانسياون قصصرنا عالمنا زلوا هيجمني زبحان قالن دحريل كامريكا مجمريا نفريت كنات يكون تسدلكا تقدميت ستيب ገንዘብካ بدولار زلو يا فريز تقبرو تطو تبلو خمزي تتقمل تقبرك اب ገንዘብ اب بانك ገንዘብ አለካ ናብነት ኩሉ ግዜ ዝበኩም ራሻ 600 ቢልዮን ዝኸውን ዶላር ኣብ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ባንክታት ገንዘባ ተለኩቱ ተዓፅዩ ክትቀመሉ ይትኽልንያ ሕልፍ ሓሊፎም ትዕቢት ናቶም ነዚ ገንዘብ እዚ ንዩክሬን ክንበይና ይብሉ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ብዶላር ዘሎ ገንዘብካ ይኮነን እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ብግልከሙ ብሃገርከሙ بدولار بيورو زولو ገንዘብካ انت دليومو لوك كغبرو ابيدوميو that's why كما مرات كان تخنقبر نخل عبد الحريت ادفايس كبير سلازي نراشا ገንዘባ ነዳድያ ሸይጣ ንንግድ ኮነ ኢላ ብዶላር ቀሚጣቱ ዝነበራት ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ስለምታይ ካብ ባንክታት ናይ ዓዶም ዘይቀምጡ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዘቀምጡ ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ሓቅኩም እዮም እዚ ግን ኣገዳሲ ንንግዲ ክትነግድ ከለካ ኣብ ዓለም ደረጃ ትንብረት ንግዲ ናይ ዓለም ኣዝዩ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ኣብቶም ዓበይቲ ባንክታት ኢኻ ክትገብር ዘለካ ንኣብነት ካብ ቻይና ክትገዝእ ተኮይንካ ካብ ባንክ ናይ ኤርትራ ውሰዱ ወይ ኮንካ እንትብሎም ኣብቲ ንሳቶም ክገዝእሉ ዝኽእሉ ስታንዳርድ ባንክ ድዩ ገለዲ ባንክ ጌርካ ንሳቶም ከሰማምዓካ ዝኽእል ኣብ ኢንተርናሽናል ባንክስ ገንዘብካ ክቕመጥ ኣለዎ ስለዚ እቲ ካብኡ ምስግጋር ናይ ገንዘብ ዝግበር ነቲ ምስግጋር ዝጠቅም ድማ ስዊፍት ዝበሃል ሶፍትዌር ኣሎ እዚ ሶፍትዌር እዚ ድማ ከምዚ ናይ መሰጅ መልእኽቲ ተሓላለፍ ናይ ገንዘብ ካብ ክስቶ ናብ ክስቶ ስደዱ ዝብልብሉ ንንግዲ ዘቀላጥፍ ማለት እዩ እሱ ድማ መን ያተቋፀሮ ኣሜሪካ ተቀላጢፋ ንኤርትራ ካብ ኣጊዳታ ንራሻ ካብ ኣጊዳታ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ዌፐን ወይ ከዓ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ይኮነ እቲ ዶላር እዩ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ዶላር ሓይልናቱ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ክገልፀልኩም ስለ ዝደለኹ ንኣብነት ብመን ጀሚሩ ኣሎ ናይ ብራዚል ከርእየኩም እየ ናይ ዩኤኢ ናይ ስዑድያ ሓያል ኤግዛምፕላት ቅልጥፍ ናበልኩ ከርእየኩም እየ listen now what happened from now on they'll use their own currencies for trade so China is pushing the yuan what about the Indian rupee it's not far behind the Indian rupee is also emerging as a serious contender and why are these trends significant because currencies drive commerce. The dollar's dominance gives the US an outsized influence on the global economy, and a shift away from the dollar will only hurt America. It will also hasten the rebalancing of the global economy. In the next few minutes, we'll look at this trend and where this is going. First, the events in Brazil. Brazil announced the deal yesterday.
እዚ ኩነታት እዚ ንሓያል እዋን ዝቐፀለ እንዲ ኣብ 2023 ሓደ ካብቲ ሲግኒፊካንት ወይ ከዓ ዓብ ነገር ክርአ ዝተኻለ ግን ብራዚል ምስ ቻይና ዝተሰማምዑ ወይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ሶም ድማ ብራዚል ምስ ቻይና ክትነግድ ከላ ክልተ ነፍሰን ዝኻል ሃገራት እየን ናፅነት ዘለወን ልኡላውነት ዘለወን ሃገራት እየን ናተን ባጤራ ኣለወን ናተን ቁጠባ ኣለወን ዶላር እንታይ ዝእቱ ኣለዎ ኢሎም ሓቆም እዮም ከዓ ዶላር ምስ ኣሜሪካ ክትነግድ ከለካ ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ግን ቻይና ምስ ብራዚል ክትነግድ ከላ ሲ ክልቲአን ከዓ ቻይና ጥራይ ኮነት ትነግድ ኣባ ንኣብነት ክቐለልኩም ኤርትራን ቻይና ንብሰን ኤርትራን ቻይና ንግድሎም ቻይና ካብ ኤርትራ ማዕድናት ትወስድ ኣለና ባሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ሰደድ ከይህልወና ክሊ ግን ማዕድናትና ንቻይና ይስደዱ ኣለዉ እዚ ገንዘብ እዚ ብዶላር ቻይና ብዶላር ክከፍለካ ኣገዳስነት የብሉን ስለምንታይ ኤርትራ ብዙሕ ዘድልያ ነገራት ድማ ካብ ቻይና ስለተምፅእ ዘላ ስለዚ በቲ ናይ ባጤራ ናይ ቻይና ተጠቂምካ ቻይና ነቲ ማዕድናትካ ብናይ ቻይና ባጤራ ትኸፍለካ ንስኻ ድማ ነቲ ባጤራ ወሲድካ ከይድካ ካብ ቻይና ዘድልየካ ትገዝእ ምክንያቱ ኣብ ዓለምታ ዝዓበየት ንደገ ትሰድድ ሃገር ቻይና እያ ዝበዝሕ ንብረት ኤሌክትሮኒክስ ድዩ ክዳን ድዩ ጫማ ድዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ክሽነ ንብረት ድዩ ሎሚ ዝበዝሕ ሰብ ብፍላይ ንኣፍሪቃ ማለት እዩ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ዋላ እንተሰሪሖሞ እውን ክቡር እዩ ኣይንኽእሎን ኢና ኣየድልየናኒ ድማ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኮንካ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካሲ ኣብ ኤውሮፓ ኮፍ ኢልና ከለና ናይ ቻይና ንብረት ኢና ንገዝእ ዘለና መብዛሕትና እዚ ኩሉ ንብረት ትሪእዎ ዘለኹም ኣንሶላ ዲ ገለበል ኣብ ቻይና ተሰሪሑ ዝመፅእ እዩ ምናልባት ንኤውሮፓ ስለዝመፀ ናይ ኤውሮፓ ሽም ወሲዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዝለዓለ ንግድናትካ ምስ ቻይና ተኮይኑ ዶላር ክትገብር ኢኻ ትሕዞ ድሓር ዶላር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበርዎ ቅልጡፍ ናይ ኢንተረስት ሬት ምድያብ ንብዙሓት ሃገራት ዶላር ከምዘይህልወን እየን ገይሮመን ስለዚ ዶላር ንክትገዝእ ብክቡር ዋጋ ከሲርካ ኣቐሚጥካ ካብ ትኸስረሉ ንዶላር ገዲፍካ ንግዲ ምስ ቻይና ክትገብር ከለካ ከምኡ ክትገብር ኣለካ ብራዚል ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ እያ ገይራ ከምኡ ስለ ዝገበረት ኣሜሪካ ካብቲ ገይም ወፅያ ቀደም ኣሜሪካ ምሳኻ ትንገድ ኣይትንገድ ንሳ እያ ትቆፃፀረካ ብባጤራ ናታ ስለትነግድ ማለት እዩ Yesterday, and it did not come out of the blue. The agreement had been in the works for a while. A preliminary pact was signed in the month of January. It laid the foundations of the final agreement. And it's a fairly simple deal. Earlier, Brazil and China used the US dollar for trade. Now they will deal in their native currencies. China will use the yuan, and Brazil will use the Brazilian reais. How does it help? So, is the China 100 hina, okay? China ምስ ብራዚል ከመለሰ ኢና ቻይና ምስ ብራዚል ጥራይ ኮነ ዝተፈላለዩ ኬዝስ ክበኩም ስለ ዝደለኹ is going to be very very interesting ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ስቶሪ ክንከይድ ኢና ሕጂ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምናልባት መታታተዊት ክትኮነና እዚኣ ንእሽተይ ንርአ እዚ ዊልያም ሩቶ ናብ ህንዲ ምስ ከደ ብልዑል ኣቀባብላ ተቐቢሎም ነይሮም ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ተራኺቦም ኣብ ዘዕለሉሉ ድሕሪኡ ናብ ፕሬስ ኮንፈረንስ መፅዩ ኣብ ዝተዘራረበሉ I think እቲ ንግድናቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዓብዪ ኣቀባብላ ሪሊ እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ሲ ናበይ ገጾም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ በታ ኣቀባብላ ናይቲ ፕሬዚደንት ኢኻ ትሪኦ ፍሉይ ኣቀባብላ ዓብ ኣቀባብላ ክግበር ከሎ እተን ሃገራት ሞር ናብ ዲፕሎማሲ ናብ ኢኮኖሚ ናብ ሽርክነት ከም ዝጥምታ ዘለዋ እዩ ዘተንብህቲ እቲ ዲፕሎማሲ ፕሮቶኮል ስለ ዘለዎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ቀኒዩ ንምስኮነ ድሕሪኡ ምስ ኣተዋ ኣብቲ ሃገር ዝተዛረቦ እስከ ንስማዕ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ሽዑ ዝተፈፀመ ድማ ክንርኢ ኢና on what he does and of course I was asking him well it's tough doing things for 50 million people I don't know how he does for 1.4 billion it's quite something What did he tell you that? The answer to that? He gave me some tips not for the media Not for the media. Yes. A few decades back, መጀመሪያ እንታይ ይብላ ፀኒሑ ምስ ሞዲ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌርና ኢንስፓየር ዝገብረኒ ፅቡቅ ዝምድና ኣለና ንዓይ ን50 ሚልዮን ህዝቢ ምምሕዳር ኣዝዩ ከቢድን በዳህን እዩ ከመይ ገይሩ ንሱ ን1.4 ቢልዮን ህዝቢ የመሓድር ኢልዎ መልስናቱ ነጊር ካዶ ኢላቶስ ናይ መልስናቱ ወነጊር ንምኽርታት ይብንሎ ግን ንሚድያ ዝንገር ኣይኮነን ኢልዎ ሕጂ ዝሓቶ ሕቶ ግን ኣገዳሲት እያ developing world was looking at Western models of development and of growth that were to be emulated. Do you think that now the India model is something that countries like Kenya and others resonate with more? Well, we all share the same history. India was a British colony just like Kenya. And India was lucky to have made strides ahead of us. And so there is a lot of commonality. And in fact, that's what I was saying yesterday. There's a lot of commonality between India and Kenya. It's easier for So, እንታይ ትብሎ ፀኒሓ us to work. እንታይ ትብሎ ፀኒሓ መብዛሕቲ ግዜ ንምዕባለ ክንዛረብ ከለና ንዕቤት ክንቁጠባ ክንጥምት ከለና ብኣፍሪካ ንምዕራባውያን ሃገራት ንኤውሮፓን ኣሜሪካን ካልኦት ኢኻ ትጥምት እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን ቀደም
أسمع حبي ليز قص لكم زلوا زين هجرات زياتن جن كذا بمزمزان بسرقن وين دهان سقط طباي زلوا حجي من البات هجرات أفريقيا أنا بتن كالوت هجراتنا بنتكلم بعد هندي كم موديل تتكلم كا يحجز دخون زلته بتفكر هندي حنت كمانا بمجزعتنا يعد إنجليز بفلاي كينيا هندين كا كلتين بإنجليز جزء زنبرين سلزي كلتينا تمساسال عج أزقات أمنا بزح كرت زرعنا هنا سلزي تأكيدنا اتزانتنا هندي مسانا سماع معيو إن مساسلنا تاريخنا زك أديو سلزي كم بدما هند بزح عينت عليه تزلوا هجريا كم أوروبيين حد عينت عليه زلوا كلا يكونت هندي معت عليه تزلوا بزح عينت إثنيك أو جروب زلوا هزبيا بزح عنقوة زلوا سلزي كينيا دما كم بزح إثنيك جروب زلوا كلتين دما تمساسال ديمقراطية زلوانين سلزي بزح زي مساسلنا تاريخاوي يكون أكايدا سلازلنا كاب هندي كمينا خا قرب سقوم تخيدا سلازل حياة سقوم تخيدا سلازل فلا هندي ولا كوا قحمت مزبل نجري هالوم بتكنولوجي قدميت يوم زلوا مسمع رباين هجرات لعلي أوروبا ما بتكنولوجي مخنياتو أوروبا زخنا تكنولوجي كامباني بلومن أتعبيت ناي كامباني تاع تكنولوجي هندي ولا كوا كندنا تشاينا أيخون بر لعلي خلو زبز ناي IT كامباني مايكروسوفت تايل كماني صار زلوا هنداوي أنا مصرحو زلوا CEO ناتو هنداوي جوجل انت خيت من يوم صرحوا زلو هنداويان زبس حسارتنيات CEO ناتو دم هنداويهم سلازي هنداويان اب تكنولوجي عبي صلوا كلهم يمز غزيا دما سلازي مزياتهم زمدنا نحنا تقربن زقللني مخنيات تمساسالي تاريخون سلازلنا يبلالو تاتمت زل حتى يتقندا قداسيت with Indian experience because we can relate to it. Yes, it is much more comparable. It's much more easy to learn from what India has done. And we are sharing experience. There are a few things India will learn from Kenya as we make this journey. I'm sure. One of the key announcements yesterday was about fighting terrorism and defense forces of both countries coming together. And that's a very, very important subject for India. So the terrorism is not part of the thing that we need to learn here. Prime Minister Modi and India were instrumental in getting the African Union into the G20. Is that something that you discussed? And you think that is one way to sort of get the proper representation that Africa deserves? That's correct. In fact, I did commend my brother Prime Minister Modi. هذا كابتي نكلتين هجرات بفلاي دما هندي نافريكا حر عبي حجز جبرت دبلوماسي كنزارب كلنا أبتنا G20 زبحلا هجرات تنزع بيها بقطبع إسرا هجرات مالتيو أب chairman ويكا أب منبر أب زنبر ويكا I don't know أنت تبال تي prime minister هندي نايتي أب منبر نايتي G20 أب زنبرو له جزء rotation ناتزاورة سلزخيت أبتنا تو جزء أفريقيا كم أفريقيا أكل نايتي G20 تكون على الواحد لدفيو إن أفريقيا أكل نايتي G20 جي أبزوانزي G21 كون على الواحد بهذا اللون سلزي برايم مينستر مودي بزجبرو تعري دفيت أفريقيا أبتنا تجزي أكل نايتي G20 تكون كيلا يزولو تحطه تحنسا أكل جزي خن رياينا نحججن بزعبازنا يبات إراس لنزارب زلنا. Only bring voice but African perspective into the conversation. You mentioned the global financial architecture, and from the joint statement, I see that it mentioned a project financing in Kenya in Indian rupees. There's been a lot of talk of that as well, of de-dollarization. Do you see a future not very far away, devoid of the hegemony of the US dollar? I think برتعتي حتى يتحتي تزلون. So بزح جزء تي financial architecture ويكا ناي financial وكايدا ناي علمنا نكغير نخلوت بزح جزء خاص أو تجبر بزح جزء خا سقط تجبر الزنا جرزن نكغير أبزوان زي مسندا أبزح تغص أنا حكالو دما بزعبو تزراريكم علىهم نايمت أي حيلي هجم ويكا سلوان عدلا ناي دولار كود دقدة تبلو لا برتعت حتى زي هذا ما نروح بحرقة توضق سلا تغل قال لا يكون كم يجيرهم اللي ساينره. Devoid of the hegemony of the US dollar. I think what we must not bring an us versus them, these versus the other. We have no problem with the US dollar, but we want currency neutral trade. You know, we want to diversify currency. For example, for us in Africa. So طيب لالو مجمريا أفتحته نحنا أنصارهم نحنا نسوم زبل قانقوا خنقت فلنا مثل دولار تقام يبلنا نحنا كم كينيا هريا خلنا مثل دولار تقام يبلنا نبزح تقرت أفريقياون وكيلي دوزارب تقام يبلنا نحنا ندل زلنا جن أبت دولار زي اللي بوتا سلم تاي دولار نتكامينا نبل زلنا يبلا حقي دما very logical straightforward زرباي زي تكلنيا زرباي مس أمريكا تسلي هالخاي خب زي قدس إيرترا مس كينيا كتنقد كلا ويركب تجبر كلا زين هجراتياتن ويكا كينيا مس هندي كتنقد كلا كتلاوت كلا
ናይ ዶላር ጠለብ የብሉን ብፍላይ ድማ ተንክልትየን ሃገራት እንካን ሃባን ዘለወን ተኮይኑ እንካ ጥራይ ተኮይኑ ንኣብነት ራሻ ከረዳዕኩም ስለዘልየ ራሻ ምስ ህንዲ ብባጤራ ናተን ክነግዛ ጀሚረን ተጸጋም ግን ራሻ ንህንዲ ብዙሕ ነዳዲ ትበያ ራሻ ግን ካብ ህንዲ ትደልዮ ብዙሕ ንብረት የብላ ስለዚ እቲ ሩፒ ናይ ህንዲ ሩፒ ኣብ ራሻ ተቐሚጡ ሲ እንታይ ከም ዝገብርዎ ጠፊዎ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዘይትሰድድ ኮይንካ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ህንዲ ንግዲ እንተዘይብላ ህንዲ መፅያ ማዕድናት ክወስድ እሞ ብናትና ባጤራ ወሰዱ ተይሎምና ጸገሚና ዓነት ባጤራ ናይ ህንዲ ንምንታይ ኢና ክንጥቀመሉ ኣብ ካልእ ዕዳጋ ክትጥቀመሉ ስለዘይትኽእል ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብ ኩሉ ስለትጥቀመሉ ዶላር ዝምረፅ ተዲኹም ኣለኹም ናይ ቻይና ባጤራ ተኮይኑ ግን ናይ ቻይና ባጤራ ሎሚ ዝበዝሐ ነገራት ናይ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከዓ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ዝበዝሐ ብናይ ቻይና ኢና ንጥቀም ዘለና ስለዚ እቲ ንግዲ ስለ ዘሎ ልዕሊ ዘድልየካ ልዕሊ ትሰደለን ልዕሊ ዘድልየካ ንገንዘብ ንብረት እትወ ካብ ቻይና ማለት that's why ክልቲአን ዚያን ሃገራት ከዓ ህንድን ኬንያን ድማ ንግዲ ኣለወን ብዙሕ ዝለዋወጥ ንግዲ ስለ ዘለወን ማዕረት ትለዋወጥ ንግዲ ብባጤራኻ ክትጥቀም ከለኻ ብዙሕ ቃንዛን ብዙሕ ክሳራን ዘየድሊ ክሳራ ንዶላር ክትገዝእ ትኸስሮ ዝነበርካ ኣብ ኤክስቼንጅ ሬት ዝጠፍ ዝነበረ ንዑ ዝለየልካ ናበለ ይዛረባሉ ሕጂ ንኣፍሪቃ ተመሊሱ ክዛረብ እዩ We are working with the Afrexim Bank to have a pan-African payment and settlement system where trade in Africa will be in local currency, but the settlement can be done at a higher level by a centralized system. Afrexim is providing a facility. That's brilliant. كان بحجونا مسيالكم نيري Afrexim Bank زبحال حدا بانك اب افريقيا بدرجه افريقيا زقوم له زي بانك زي اتي مسغارنا ينقدين ابنت ايرتران نو كينيا تنزانيا ينقدا له نبلن كينيا شلينغ لهم تنزانيا دماناتهم باطيرا لهم كينيا تنزانيا كنقدا له بباطيرا كنقدا يخلا كين اموداتا زياده غنزب ناي تنزانيا تلوا كينيا ديت تقمل تخين انت تغبريا اتي Afrexim Bank زبحال ابلا على درجه نفسه كف حجر بدولار كاو نيشتي قمط اخلا ستلمنت زبحال له نقدك كبر كله نابنت بانكنات كان ابتكسدد كله امونغو اب سويس الله بعالم تزعبي بانك ريسيتلمنت بانك زبحال ابزا انا زقمط له بازل يزلو ناي كلهم بانكتات بانكي زبحال ويكا اب بومبر ناي بانكتات زبحال زي ريسيتلمنت بانك انترناشونال ريسيتلمنت بانك اي بي زبحال هذا ابي سب زي فلطو ግን عب ስራሕ ዘሎ ባንክ ያ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ድማ Afrexim Bank ድማ ሪሰትልመንት ኣብ መንጎ ሰትልመንት ዝባሃል ሶሊ ሰትልመንት ማለት እቲ ገንዘብ ካብን ናብን ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቦታኡ ንክበፅሕ ዝገብር ባንክ ማለት እዩ ከምኡ ገይሮም ኣለው ንንግዲ ናይ ኣፍሪካ ድማ ዓብ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዚ ድማ ንሱ ጥራይ ምናልባት ዶላር ክሕዝ ይኽእል ገለ ክፋል ዶላር ኣው ተቐምጥ ተረፍ እንተለካ ሃገር ናይ ኬንያ ባጤራ ዘይት ደልዮ እንተለካ ኣብቲ ቦታት ኣብቲ ባንክ ከይድካ ብዶላር ኬንያ ክትበካ ትኽእል እንተዘየለት ንግዲ ግን ዝቀያየር ገንዘብ ግን በብባጤራኻ ክትጥቀም ትኽእል እዚ ድማ ነተን ሃገራት ብዙሕ ምትዕፅፃፍ ክበን ይኽእል ማለት እዩ because we lose about $5 billion every year in Africa just in exchange rates between this currency and this currency and the dollar, this currency and the other one. So we are saying we want trade, we want commerce, we want transactions to be currency neutral. For us, we want to trade in our local currencies. And in fact, the conversation I was having yesterday with Prime Minister Modi is that even the facility that will be extended to Kenya, the $250 million facility, we want it in Indian rupees so that we can, why should we go and look for dollars when we can have the facility? So again ተመሳሳሊ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክግበር ዝኽእል ንግዲ በብባጤረን ተገይሮመን ንህንዲ ጽቡቕ እዩ ንኬንያ ጽቡቕ እዩ ዝኸስር የለን ክልቲአን እየን ጽቡቕ ዝስምዓን እዚ ድማ ነቲ ቁጠባናቶም እውን ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዝ መን ዝኸስር ግን ዝኸስር ኣካል ኣሎ ኣብቲ ንግዲ ቦታ ዘይነበሮ ክኸስርን ክኸስብን እውን ዘይግብኦ ዝነበረ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቢዝነስ ኢዳ ኢትያ ዝነበረት በትናታ ዶላር ኣብ ዝዋን እዚ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ክመለሳ ኢና ዛ ቪድዮ ዝተፈላለየ ኤግዛምፕልስ ክበኩም ስለዝደሊ ዘለኹ እዩ so next ንሪኣ ድማ ናይ ብዙሓት ሃገራት ከረይኩም Now let's talk about Saudi Arabia. It is deepening ties with China. Today they've signed a deal to trade in their native currencies and sideline the US dollar. The deal is worth almost $7 billion and it's valid for 3 years. This is basically a currency swap agreement. بتمثالي China سعود عربن next ድማ UAE زياتن تن heavy weights ويكا دجف حيلي دولار شو منتاي شو فليتكم لهم دولار عبلا ذهب بعالم تايو بترو دولار يزبحال ندادي بدولار تراي سلازغزا commodities اخلدي كالتهم ترى نغرات بدولار تراي سلازغزو يو سلازي ناي دولار كال ايشم
ፔትሮ ዶላር ስለዝበሃል እዩ ነዳዲ ፔትሮሊየም ብዶላር ስለዝሽየጥ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብታ ዓባይ ፀፍዒት ትበሃል ዘላ ድማ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቻይናን እያ ስዑድ ዓረብ ትዝበዝሐ ነዳዲ ናታ ቀዳመይቲ ገዛኢት ናይ ነዳዲ ኣብ ዓለም መን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ሂስትሪ ናይ ሂውማን ካይንድ ናይ ደቂ ሰባት እቲ ዝበዝሐ ነዳዲ ትጥቀም ሃገር ክሳብ ሕጂ ካብ ሃገራት ዓለም ማለት እዩ ቻይና እያ ዘላ ቻይና መወዳድርቲ የብላን ትጥቀመሉ ነዳዲ ስለዚ ነዳዲ ዝሸጣ ሃገራት ቀዳምነት መን ክፈትዋ ዘለዎን ወይ ምስ መን ክሰርሓ ዘለዎን ኮመን ሰንስ ምስ ቻይና ክሰርሓ ዘለዎን ምክንያቱ ትዝበለፅ ዕዳጋ ናተን ቻይና እያ ኣሜሪካ ነዳዲ ኣለዋ ኣይትገዝን እያ ከማ ስለዚ ምስ ቻይና ክሰርሓ ተኮይነን ድማ ጠለባት ናይ ቻይና ከማላ ኣለዎን እዚ ኮመን ሰንስ እዩ ኣሜሪካ ግን ሱፐሪዮሪቲ ትዕቢት ናቶም ኣብ ናይ ካልኦት ቢዝነስ ናትና ገንዘብ ካኣትሎ ኢሎም ንዓለም ብኸመይ እዮም ዝቆፃፀርዋ ነይሮም ናተን ሞር ስለዚ ኣብዚ ሓደ ዓቢ ናይ ቢልየንስ ዲል ናይ ኬንያ ምስ ህንዲ ኤርትራ ምስ ቻይና ዝንኣሹ ነገራት እዩ this is a huge deal next ድማ ምስ UAE ክንርኢና financial contract between the central banks of China and Saudi Arabia, and this is what it means. Henceforth, China's central bank will maintain a reserve of the Saudi riyal, and the Saudi central bank will keep China's yuan. So when a payment needs to be made, these banks will just use the native currencies. The Saudis will settle their bills in yuan, and the Chinese will use the riyal. It's a win-win for them. So who is the loser? The US dollar. This is another attempt to de-dollarize. So እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ ከምቲ ዝበልና ቻይና ብዙሕ ነዳዲ ካብ ስዑድ ዓረብ የድልያ እዩ ግን ካብ ብዶላር ዝገዝዎ ብናትና ባጤራ ክንገዝኦ ኢሎም ብግምቲ ኣሉ እንተሪኢኻ ድማ ልዕልቲ ናይ ነዳዲ ድማ ብዙሕ ነገራት ስዑድ ዓረብ ካብ ቻይና እትወስድ ንትሕቲ ቅርፂ ናታ ንኢንፍራስትራክቸር ናታ ንካልእ ኩሉ ኮንሰምፕሽን ናቶም ብዙሕ ነገራት ካብ ቻይና እዩ ዝመፅኦም ስለዚ እቲ ነዳዲ ምሸጡ ዝረኽቦ ናብ ዶላር ቀይርካ ሽዑ ድማ ናብ ቻይና ካብ ትቀይሮ ንሕና ካባኹም ብዙሕ ንወስድ ንስኹም ካባና ትወስዱ ስለዚ በብባጤራና ንንገድ ኣብቲ ናትና ባንኪ ሰንትራል ባንክ ድማ ናይ ቻይና ሰንትራል ባንክ ናይ ስዑድያ ሪያል ክሕዝዩ ናይ ስዑድያ ሰንትራል ባንክ ድማ ናይ ቻይና ዩዋን ክሕዝዩ ስለዚ እቲ ንግዲ ድማ በብባጤሮም እዚ ሂውጅ ዲል ነይሩ ኣብ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ስለዚ ኩለን ሃገራት ድማ እዚ ዝገብራ ኣንጻር ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ንረብሐን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ኣሜሪካ ግን ረብሓኻ ይትስራሕ ረብሓና ይቅድም ዝመፅእ ኢላ ንዓለም የሚናታ ፀኒሓ And China has been pushing for this. You see, China is Saudi Arabia's biggest trading partner, mainly due to the oil purchases. This pact, though, is mostly about non-oil trade. At the same time, it is a step towards de-dollarization. It sets a precedent for other regional players like the UAE and Iraq. These are major oil producers. They're exploring... So, Zazarabazia እንታይ ኢላ ፀኒሓ እዚ ጉዳይ እዚ ስዑድያ ከምኡ ምግባራ ጥራይ ኣይኮነትን ንኻልኦት ሃገራት ድማ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ነይሩ ንመንን ንኢራንን ንዩኤኢን ተነዳዲ ዝሸጣ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኤግዛክትሊ ከምታ ዝበለታ ድማ ዩኤኢ ተኸቲላ ኣብ ዘንቀረባ መዓልታት ሓደ ዓቢ ዲል ምስ ቻይና ገይራ ማለት እዩ ኦሬዲ ኢራን ዘረባ ዘድልየ ይኮነን ትዛዓብየ ንግድናታ ምስ ቻይና ስለ ዝኾነ ኢቭን ምስ ራሻ እውን ተመሳሳሊ ራሻን ኢራንን እውን በብባጤረን ንግዲ ጀሚረን ኣለዋ ስለዚ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባናቱ ሓደሽተ ኣባላት 6 ሃገራት ወሲኹ ነይሩ መን እየን ስዑድ ዓረብ ኢማራት ከምኡ ድማ ኢራን ካብ ኤስያ ወሲኹ ነይሩ ግብፂ ወሲኹ ነይሩ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣርጀንቲና ግብፂ ኦሬዲ ምስ ስዑድ ዓረብ ይኹን ምስ መን ኢኻ ትብላ ምስ ራሻ ከምኡ ዓይነት ስምምዕ ተተኣታቱላ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እዚአን ክልተ ሃገራት ድማ ክንሪአን ኢና ስለዚ ናይ ዶላር ዕብለላ ክንኣልዮ ኢና ዝብል ሕልሚ ዝነበረ ናይ ብሪክስ ብታሕቲ ብዝለዓለ ናህሪ ይስራሓሉ ኣሎ እቲ ሚድያ ግን ነዚ ክዕፍኖ ስለ ዝፍትን ዘሎ ወላ ሓንቲ ክነግረካ ኣይፍትን እዩ ስለዚ እዚኣ ዝበለታ እታ ኩነታት ከብታ ዝበለታ ዘይኮነስ ካብኡ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይቐፅል ኣሎ and let's now look into this one ትንክፍ ከነብሎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ኣንፈቱ ጥራይ ክበኩም ዝፍትን ዘለኹ ክምለሳ ኢና ገንዛ ቪድዮ እዚኣ ኣትሊስት ምክንያቱ ካልእ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ድማ ንርአ we are looking into UAE now. Unexpected turn of events, the UAE made a decision to move away from the United States dollar in its oil trade dealings. This is in of itself a move that is meant to serve their economic interest, of course. One of the main reasons why the US dollar became so strong in the first place is because of global oil trade being denominated in US dollars. But this new trend is a warning to the United States and to those who rely solely on the value of the dollar.
Of course, this recent decision by the UAE should not be a surprise since the country was invited to become a BRICS member earlier this year. So again, كاب حدا شوكينج ناب كال زعبي شوكينج نيوس يا تخيل الأمريكا بزوان زي إذا دما نيبا حكي توم عبيت إنفلونسر ستكون تهزم بوزلو بتتجاجمون دزار بوزلو يو هذا كابو نابو قد ممتاونا listen to this one أبز قربا مع تازوس فيديو أنا رازيا. The poorest country in the world. America is going to be the poorest country in the world starting now. You're going to see the biggest crashes happening right. So صحافي نايتا ريش دات بور دات تبل بزوج زي بزعبا كتابة دزارب أمريكا عبي كراش يتبعي خمزولو يزنقر as a matter of fact تكونتاتنا أمريكا من البعض زي ترغيبا كمل لساهم فتنينا بزحات كيلاتات دزارب وزلويو أمريكا اتناتا وقصصرن اتديكتيشن الناتا كان معلتي إنا قد ليز خيزلو so بفلا يزناي بريكس يونيتي بحكي بغلط عفيز خيزلو وراي لهم ديوم كم تسمع معهم بتسمع معناتهم ب ساوث أفريقيا زنبري حدش بدنا دولار دقال كونتات كسيلنا هنا خنريه ميلومو أب تكبر كنريه خلنا جن بزقلت أف سبيد ويكا فتنة يزخيز زلوا كونتات مغنياتو أمريكا أب كانوا وجن قالن تسميداس لزلا تنهجرات تجبر الله نقدناتن بباتيرن يغسل الله نا أمريكا مودا قدمة بخاله يكونن كما تسخل تي أب دولار زلوا قبل لا أنها تعليه مسكدة أموداتا من نايمن باتيرا كمت نقدميت نا تشاينا باتيرا كمت ناتا باتيرا خدتقميخا مسايخا ختنقد كدلي امريكا دما كتزدا كان كتقدا كان وناي تخلينا مغنياتو مزازن مقادن ناي امريكا بزح صلواي كلوني بنصارو ناي تشاينا عب صلوا كلوي نابنت من السعود العرب تشاينا ندادنا كماين غزاني انت لما قطبا ناي السعود العرب تصيق له مالتي أمريكا قال أنت لو ممكن ندادي جزولهم نمزلوا بنصار السعود العربية أسوار كاب أمريكا تجز سلزي أسوار كمان جزوني نكاب تشاينا هنجزينا أنت لو ما أمريكا من يزقوا أسرة زيادة السعود العربية سلزي بقمت أل سلزي خونه تشاينا كل جزية تزجز الكاد نبرتك زيادة حيل اللو of course ندادي تدلى سلزي خونه السعود العربون حيل اللوايو أيهبني كتب لون سلة تخل مالتي. Here in August. So إمارات دما بتمساسة لسقومتها تقيد الله إمارات نتبقون أمريكا أبوق تتصبيداتو زلا كم إمارات تتقوم له حجر يلن عبد ميدليس زبحال أبو علم وين كنا بنغلينا متجمر يعني راشا أجد مسبلوا ندادنا تاجرهم بس قال لي ندادنا راشا ناجزو يا يروم مراخب كيروم يوم قال نيروب أخشت أوز جمهور إماراتهم in fact أمريكا رخيبهم نقول تكالاتنا إمارات أجدوا ما معلوم زغرباوان سلزي إمارات نتحقق تتقوم تلكم يلن بمولو ندادنا بمولو جنزب تقميتو زنبرة جنزب ناي بليونيرات ناي روسيا كاب بعد سويس أستراليا كالو تجارات كله نبي كيدو نبي إمارات يخيدو نبي دبي نبي يو اي كيدو ساتهم نتكونتات بتعمي زمزمزويم in fact حنت زربان لابي يو اي انتخيتكم زخون يكون وجه ويعجرجر كالو تجارات نيو اي تقدم أي مخصبة يقين زلوا بعرب سبرينج جمرو أكو تشين عثرت حدا بأب تونسيا زقاتمي كونتات هبتنا تونسيا تقعقعو ناب يو اي كيدو مغنياتو عقرقر سلا زقاتمي ناب جبت تمساسالي أب سوريا زقاتمي عقرقر كمو أب ليبانو زقاتمي عقرقر كمو أب سوريا أب كاب ليبيا زوجة جنزب نابو قصري يبلون قالوا تهكرات كلها حجة دما ناي مودتا ناي يمن جنزب كمو ناي من يخم تبلوا ناي السودان قربيتنا كلهم هبتامات تكند هبتسلوم تكالاتو من قلب نيو اي ومسيدهم وين اب جبسي وين ناب يو اي سلازي أبتي إمارات كمزة عينت عقرقر زلوا مخصب فلويو كابراشا دما بزح مخصب يم رخيبة بزح بيليانس ناي راشاوين نابنت أبريل ستيت ناتا أب زغشلو زنبركو جزاوت أب دبي عند زغزول زنبرو أب حلف عامات كسب حجون دك يوكرين كمون دك راشا يوكرين and راشا جنزبون ببزحي ناب يو اي خيدو سلازي تعقرقر زيادة تقومت ليها بو منطر دمايم حجنا قال شفت زغبرو زلو تعقرقر أمريكا ريوم. Membership officially begins on January the 1st, 2024. What is surprising, however, is the speed with which the Middle Eastern country aligned itself with the BRICS bloc goals to drive de-dollarization across the globe. The BRICS is a purely economic alliance, but it's already managed to assert itself in a way that many Western countries weren't expecting it to, likely because the West has grown somewhat accustomed to somewhat dismissing the potential of previously mostly fragmented developing nations. The UAE's move to stop using the US dollar for its oil transactions poses a direct threat to the dollar status.
This is particularly sensitive move, not only because it sets precedent for resource-rich countries around the world, but also the Middle East alliances are what the United States really. So كاب حدا shocking news to the other shocking news you زين هاجرات ياتن بفلاي UAE كم دما سعود عرب مالت نا أمريكاتن قداموت مشاركة هاجرات زنبرين. If these countries are leaving you, so it means كالوت كلها تنكسب خلان معناته زياتن تنزقربا عبيت مدبراتنا أمريكا وتهدراوي مدبرات زلون هاجراتي. سلازي كلن قديفن أفتزو بازلوا باغداد إيراق أبزوان زي كابز حدش عمت متزلا جميرهم باتيران أتوم أطفيهم بدولار زتكم زنبرو أب نايكرم باتيرهم تتقيمهم مسكالوت كنقدو 5 دولار قليص أمالهم تمساسالي I think أب كل زوباتات نايتن هاجرات زجبر جليو الزخاء نتهاجر إيران كمو أفغانستان مس أمريكا زنقد مخنيات كله أيقونن of course we know that سوريا مس أمريكا صبغ زمدنا يبلومن سلازي أتي أب زوبات زلو ريسورس أقاتها زلون هاجرات ምናልባት ቀጠር እንታይ ክትገብር ሓደ ካብቲ ብዙ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እዩ ባሕሬን እንታይ ክገብር እዩ ዑማን እንታይ ክገብር እዩ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ግን እቲ ፕሬሲደንስ ወይ ከዓ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣበይ ከም ዘዋፅእ ይርዩ ስለ ዘለው ቃስ ብቃስ ኩላቶም ናብኡ ኣንፈት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ንምግማቱ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ሕጂ ንኣፍሪቃ ድማ ምልስ ንበል ናብ ኩሉ ዓለም እናኸድኩ ከይድ ስለ ዝደሊ so I hope እዚኣ ትሰርሓላ እንተደይ ትሰርሓላ ነዚኣ እናሰማዕኩም ፅንሑ okay let's go back there really doesn't want to lose. Even those that are skeptical of BRICS recognize that its strategic focus on natural resources is something to pay very close attention to. Precisely for this reason, the BRICS bloc has a lot of potential as these countries, among other goals. Latest African news. Tanzania and India have taken a bold step to reduce their dependence on the US dollar in trade between the countries. The two nations have signed a new bilateral trade settlement. So እንታይ ንርዘን ኢና ታንዛኒያ ድማ ብተመሳሳሊ ቋንቋ ታንዛኒያ ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ከም ኬንያ ማለት እዩ ምስ ህንዲ ዝትገብሮ ዝምድና ብባጤራናተን ስዋፕ ክገብራ ከም ዝኽእላ ወይ ድማ ብሩፒስ ክጥቀማ ከም ዝኽእላ I think ናይ ህንዲ ክጥቀሙ ከም ዝደልዩ ስለምንታይ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ 2022 2023 ዝዓበየ ፀገም ዝነበረ ዶላር እዩ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ዶላር ኣብ ቁጠባዊ ቅልውላዋት እየን ስለዚ መፍትሒ ክኾነን ዝኽእል ንዓታተን ከዋፅእ ዝኽእል መንገዲ ክገብራ ከለዋ እዩ by the way ድረሳዕ ኩልኩም ምናልባት ኣብ ካልእ ተረኺበ ከምፃልኩም እየ ኣምፂልኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ኬንያ ምስ ስዑድ ዓረብ ነዳድናታ ከምኡውን ካብ UAE ትወስዶ ስዑድ ነዳድናታ በባጤራ ናይተን ሃገራት ክትጥቀም ዶላር ከይተጠቀመት ክትከይድ ከም ትደልውን ጌራያ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ዝልሕም ዘሎ ኩነታት an Indian rupee in transactions. This move will help them avoid the challenges of US dollar shortages that have plagued many African countries, including Kenya, Egypt, Zimbabwe, Nigeria, Ghana, and Zambia. These countries have faced difficulties in paying for foreign debts, essential goods and industrial inputs due to the scarcity of the US currency. The US dollar has been the dominant currency in international transactions for decades, giving the US government enormous power and influence over the global economy. The US has used this power to impose illegal sanctions on African countries that it perceives as threats or need to be disciplined, such as Zimbabwe, Sudan, Central Africa Republic, DR Congo, Libya, Mali, Ethiopia, South Sudan, Somalia, and Eritrea. So እንታይ እዩ እቲ ሕፅረት ናይ ዶላር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ምሕንቆ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ እዩ by the way ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ጥራይ ናይጀርያ እውን ናይ ቻይና ባጤራ ክትጥቀም ከም ትኽእል ከም ትደሊ ገሊፃ ኣላ ስለዚ እቲ ዲዶላራይዜሽን ወይ ከዓ ዶላር ገዲፍካ ናብ ካልኦት ባጤራታት ምጥማት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብቕልጡፍ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ኣፍሪካ እውን ተመሊሰን ፅባሕ ንጎ ብባጤራታተን ክነግዳ ከም ዝኽእላ እውን ዕድል ክኸፍተለን እዩ that's why እቲ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ዘየለ ክንብል ንኽእል so ናይ ዶላር ዕብለላ ብቕልጡፍ ኣብ ዝወጥቀሉ ዘሎ ንቁጠባ ናይ ሃገር ብኸመይ ክፀልዎ እዩ ካልእ ቪድዮ ኣብዚ ክነግረኩም it's very very powerful video please like ግበሩ support ግበሩ ንዶላር ትዛዓበይ ካብዚ ናይ ንብሎ ዘለና ካልእ ብድሆ ድማ ኣለዎ listen now is Coin Stories joining me is Coin Stories podcast host Natalie Brunell. Natalie, let me ask you this. Is it fear driving this crypto market? And I guess the follow-up question would be, can Bitcoin rally into the new year?
Hi, Ashley. Great to see you. Well, I think this is just a healthy pullback. Bitcoin over the last 3 months is up 60%, up more than 150% in 2023. And I believe that Bitcoin is poised to be the standout asset in 2024. We're going to see large capital flows into Bitcoin with the imminent approval of a spot Bitcoin ETF. And I say imminent because we've seen over the last 2 months regulators and issuers basically clearing their calendars to just focus on Bitcoin. Guys, I know Bitcoin أنا كم زي ونوت فلتيهم وي crypto ونانا أنا يكون. The reason I am bringing this وكات مخنيات نابز زمت علىكم زلهم هذا عبي ناي financial transformation وي أبلوت يجبر الله. عبتي بعده خوينكم وإحنا بالكم ديهم كترفوا تدليو ويس نتتأجى خطك أمولو تدخل. Right now أبكر ميهم تريوزو لهم بيتكوين واجاناتو أبزع حجي 4 قالنا له. قد ما خندا يا وارح maybe أب كباب ورح 3 دي ورح خلته 10 كله فيديو جيره بليز جوين قبرو زي كريبتوز بفلاي بيتكوين كدي بخيليو إلى كم نيره قال لي ياكم حيالك بهاتكم سمعكم نتسقم تواسيتكم كاب 10 دي جمره أبزوان 4 سلازي 10 تيتيخا 10 كوين الواقع جنزب كمالج so بعجخه انتهي نصبت ولا أبزالن كنه ديسمبر مودة تكسب مودة أنا ديسمبر وين مجمر يعني 24 سبوت ETF زبحال له سبوت ETF مالد ما حركة هلغلغ زبالك وعنقاي منقسط أمريكا دحرخندي كلل أبروف كجبر وين نقبله وديل له يبحال له إذن دحر تغيروا نتي واقع ويكانتنا كريبتو طلب أبي ترانسفورميشن كجبريو أبشان تعتمد 9 نوركي هذا كابت زل عليه أسد زجبرو نا إنفستمنت أسد زجبرو سبوت ETF زبحال شو أبروفد سلزخوني ناي تريليونس فاليو ناي ورك دما دحريو قدمي وركي كم زنا لهم فاليو يعني برون أب ماركت أب ستوك ماركت يدبلكم بقول سب زتكمل لا يكون كنزارب زلوا سلازي ناي بيتكوين دما نبزل عليك خيط كم زغل بوزح زجلس evidence على بزوانه زي سلازي قالك كفال بنشتي كفال فليتكم استوعلكم أبو عزبة تاخد قبريو It reason is why is it important? And the SEC is now working with more than a dozen companies to iron out thousands of pages of guidance and disclosure documents on these spot Bitcoin ETFs. So it appears that the wheels of government and Wall Street are focusing on delivering Bitcoin to the masses. And then we also have the halving coming up around April when Bitcoin's issuance drops from 900 coins to about 450 per day. So I'm very bullish on 2024, Ashley. I can tell. I can hear it in your voice. You know, the spot ETF, is that going to be a landmark moment, do you think, in this sector? Yes, I agree with what Michael Saylor recently said about the ETF being the biggest development on Wall Street in the last 30 years since the S&P 500 ETF was born. I actually just talked about this on my show this week. State Street debuted the SPY in 1993, and 30 years later, it's the largest, most liquid, and most heavily traded equity security in the world, with an average trading volume of more than $30 billion per day and more than $490 billion of assets under management. Wow. So انت تبال الله بحفشة أتي سبوت ETFs بحال أجي أقداس إنه زلوا يعبت ماركت مخني سلمتها يخيب نالبات وش تأتينا خنزارب وزح جزية يابلنا سبوت ETF مالت أكندي نابنا تتجلس أتو SPY بحال ناي ستيت ستريت مالتيو نتي SAP 500 بحال ريل فاليو ناتو 4 واقو نتن حمش متزعبه يا كامباينتات بركناتن اتامير واغا ناتو 4 وي قال ملن تقينو ب 4 خد غزاي تخلنيخا نعو ميمي غيروم نعو زد بارق غيروم نزي ETF زبحال اب تسعات مست ابروفد مسكون نعو مسغبرو ابزوان زكل كابتم زعبيو نزبس حسب انفست نخغبر عدل زخفتي ب 10 قرشي ني SAP 500 كم تغزو غيروم مالت نتن زعبيا بركتات نايتن زعبيا 500 كتغز كم تخل غيروم مالت سلازي تمساسالي عدل اب ETF بزح ناي institutional money وكان ايزن ناي تروتا ديو ناي قال معد غنزب اب بيتكوين انفست غبراي فقدلومني سلامتاي تي سبوت ETFs بحالون ابروفد سلازي يكون حجكن اتي سيك بحالنا امريكا Security and Exchange whatever organization عزق عاصر ابروف كغبرو ناي معلتات حتيو نتن كامباينتات حتى تنزلوا دما كل زدل كمالو كم زلون بتفلالي مساتهم ركب يقبر كم زلون دارجع بزح باز كم زحوسي رسنا تلو اب تويتر دي قال بزح حبريتاي دوت زلو سلازي
ولا بنشتي كفالو نزح حبريتاز تتكيمكم. Why is it important كنشتي كنسمع. And that is just the SPY. There are 16 ETFs that track the S&P 500 today and I think that's just a modest sampling of what the spot Bitcoin ETF could represent, because for the first time in history, we have an incorruptible, digital, global, rules-based, dominant monetary network with absolute scarcity. And it's not going to be a question of if you have Bitcoin in your portfolio, it will be a question of how much. I always thought the big attraction of crypto, Natalie, was that you can keep government out of it, regulation out of it. But it seems to me in order for it to expand and grow, you're going to need a little more regulation for it to prosper. Or am I kind of getting that wrong? I see it as both. I think that it's going to be embraced both by individuals and on a larger scale by companies and governments. Bitcoin's primary function is as a store of value that can't be debased or manipulated, and it lays the foundation for more economic empowerment than any other asset. But it's also a superior technology that will improve every business, every bank, and every government and every family. It will empower the mountain man survivalist who's all about individual sovereignty, and it will also empower the Apples and Amazons to create useful applications that empower billions of customers, and it will empower banks to send money at the speed of light with final settlement on a Saturday. نبي حكيتي بزعبا بيتكوين فانكشناليتي ويتقمنات ونزارب كلنا حدا كابتي بزح زقلس ديسنترلايزد كل سب كقاصر زغل كل سب كريو زغل نبلشونا زوجد لعلو كل دما fixed amount زلو تي amount ناي موداتا بيتكوين كوينسي 11 مليون نعوك غير زغل حيلي نلعل 14 عامات جيرو لك ساب حجي زخون يكون حيلاي تفترن منقسو زي قواصر سلزخون زخون كبلاش ومخالن يركساب لومي نق كبلو زخل يلنا تسرح زول الالغوريزم سلازي زخون منقس امريكا نتناي دولار عدل توهبو نعو برينت نا غبرنا بلاشو نقطبنا عالم كندي زراري يقولون نري لنا قالوت نا اوروبا زغدده سلازي እዚ ገንዘብ እዚ ዝኾነ ሰብ ክትንክፈ ዘይክል ዝኾነ ሃገር ዘይትውንኖ ዝኾነ አካል ዘይውንኖ ናይ ኩሉ ሰብ ብማዕረከ ሳትፍ ዝኽል ዕድል ናይ ዲጂታዊ ገንዘብ ይኮም ድማ ንኣብነት 100,000 እንተለካ ባንክኻ 100,000 ከተውፅ ድማ እንዳኽትትለካ ኣልጢፎም ኣይብኻን እዮም it takes a lot of time እዚ ግን ኣብ ውሽጢ ሰከንታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ትራንስፈር ክትገብረ ትኽእል ምክንያቱ መንግስቲ ስለ ዘይውንኖ እተኾነ ግን ናይ ሰረቕቲ ድዩ ናይ ገለበለ ከይትብሉ መን እንታይ ይቋፀር ዲሰንትራላይዝድ ይኩን ንኩሉ ሰብ ኣብቲ ብሎክቼን ከይዱ ክረኽቦ ክእል እዩ ስለዚ መንግስቲ ብልሽውና እቲ ዝዓበየ ብልሽውና ብካሽ ኢኻ ትገብሮ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ይብልሽውና ዝግበር ወይ ስልኪ ወይ ካ ድራግስ ብቢትኮይን ኣብቲ መጀመርያ ብዙሓት ገበነኛታት ተጋጊዮም ይጥቀምሉ ነይሮም ቢትኮይን ግን መን ናበይ ከም ሰደደ ኣብቲ ቼይን ስለ ዝረአ ንዑ ዝጥቀም ዘይፈልጥ ፅሉል ገበነኛ ጥራይ ንቢትኮይን ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ ንገበን ምክንያቱ ዲሰንትራላይዝድ ኤንድ ትራንስፓረንት ግሉፅነት ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣከሙ እቲ እዚ ሓደ ዓቢ ትራንስፎርሜሽን ክኸውን ንኩሉ ሰብ ድማ ክጠቅም ዝኽእል እዩ ዕድል እንተለኩም ብፍላይ ኣፍልጦት ዘይብልኩም ተማሂርኩም ብትክክለኛ መንገዲ ግበሩ ኣይኖም ነዚያ ቪድዮ ምስ ረኣኹም ብዙሓት ከምዚ ገይረ ዝገበርኮ ገንዘበይ ክትመልሶ ገንዘብ ሃበና ይብልኩም ኣለዎ ስርቂ እዩ ብሽም ናይ ቢትኮይን ኢንቨስት ንገብር ኣለና ኢሉ ዝሰርቕ ቁፅሪ የብሉን that's why ፀገም ዘለዎ ዲሰንትራላይዝድ መንግስቲ ስለ ዘይቋፀሮ ዝኾነ ሰብ ናትካ ዌብሳይት ጌርካ ንሰባት ከተታልል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ተጠንቂቕካ በስ ብፍልጣት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣመና ገንዘብ ኣብ ዝኾነ ናይ ክሪፕቶ ኢንቨስት ጌርኩም ገንዘብኩም ንኸተውፅኡ ገንዘብ ክፈሉ እንተኢሎምኩም ይሰርቁኹም ኣለዉ ክደግመልኩም እየ ኣብ ዝኾነ ክሪፕቶ ኢንቨስት ጌርኩም ተለኹም ኣብ ዝኾነ ዌብሳይት ብላብላ ዝበሃል እሞ ገንዘብኩም ቢትኮይን ናብዚ ዓብዩ ከተውፅዎ ተደሊኹም ሕጂ ገንዘብ ሃብ እንድሕር ኢሎምኩም ይሰርቁኹም ኣለዉ ገንዘብኩም ተዓብዩ ወለድ ካብቲ ተዓብዩ ዘሎ እዮም ክወስዱ ዝግብኦም ስለዚ ገንዘብካ በዓልካ ክትመልሶ ከምኡ እንድሕር ኢሎምካ ነቲ ክሬዲት ካርድ ንዖም ዝሃብካዮ ከይድካ ከተዕፅዎ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሶፊስቲኬትድ ሰረቕቲ ስለ ዝኾኑ እዚኣ ንግረ መንገደይ ክብለኩም ይደሊ ናይ መወዳእታ በዚኣ ናይ ኣሜሪካ ዝኩሉ ዝብልዎ ክሳብ ክንደይ ካብ ክውንነት ርሒቆም ከም ዘለዉ እትገልፅ ቪድዮ በኣ ጌርና ክንጅምር ኢና እዚኣ ድማ ምስ ኤርትራውን ርክብ ስለ ዘለዋ እያ ዘምፃ ዘለኹ Be like us, become like us is over. And that's what the Americans cannot understand. They still believe that they have to lead. The world must be led by the Americans. And the reason they can't see it and they are in denial is that it's going down. Not the... So, كمان أخونو نحنا هنا عززتي نحنا زبلنا يخون زبل تزازنا أمريكا معالتو أخيليو يبلنا له
ناي دولار معالتات من البات دولار قد سنة كلوي كم زناي زنبرو ناي كله كهون جناي كونن اتمع بعلين تغلط عفه لو تدمع إننا غلط في زخيزلو أنا كم زبلكم زياياتها ناتي أنا مخرجكم زخيل كم وترو فليت كاستوعيل كاتجبرو اتزبلت من قديو اتمن قدنا نادمع فليت ناستوعيلنا نعنا كربحنا بزخيل كن كي تقيلنا زبلت أقيني سمعني كاوت عيجن نايلو مارستي قلم هيركم كونات تمنخو ناتكم دقف لايك مكبار شير مكبار سبورت مكبار أبالاتنا إذا channel بمخاننا بلكو كسانا بتكمي رحوس كنياتنا حدش عمد تحمكونو تشاو أب هيوتنا سوربة تخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يو حد بزح جنزب كاب بانك بنات عن البانك زقلقل زلو نعخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلك اتزبلت ايو وصر غلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق مركز نصبح من قد عوت كونه كازغل كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش مغباردو غزيخا تطعملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا آتيكم ريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتعمقكم يخل